Kinoilam kasing Samla hima langrin haga khat santarik ujaliu kila pensyai paitba akabede baka jingkam uba PS Lyngdoh lingba ke YouTube jongu ba ula weng ye kidukhat kasing Samla bakentup ye ke Samla pi Mawlieh General Secretary baru Samla Bloodingwell langrin Assistant Secretary. Haba krench kilat pathai Khubor ke Samla pi Mawlieh kala Kynnoh uba PS Lyngdoh ula kam klem kanongrim bat ke jingweng ye ka kum ke General Secretary lem bat u assistant kadai ka ba weng jubor hi shimet klem jingtip ke CEC meeting. Kalau ongru klem ke jingrai lang ha ke CEC uba PS Lyngdoh ula le marway bat u klem ai kanu ke jingtip syake isi. Kalau Kynnoh ba uba PS Lyngdoh ula kentron ye gidukhat ke seng Samla himalangrin bat ula le marway bat Kynnoh ru ba ula kam nongkenti ru ye ke seng Samla himalangrin. Habayade ba ke Jingkynnoh ba ula ong ye gidukhat kaseng Samla himalangrin kidei banchong hatunum bos jongki politician kalau ong kinongkit kam seng Samla kim don bentai bat ke politics Henry ki yeng ha kanongrim ke hima kaseng Samla kala dawa na ke district council ban wengno ke management board ha ke hima namar kawanra ka jing bat ke dawa na ke KHDC ban penlongno ya ke election jits impura ke ni ke hima. Shushu kala Kynnoh uba PS Lyngdoh ha Khubor baka district council ka khot ikiseng Samla ban ai ke kemen Henry balipat uba PS ukan rantin ban let ai ke inquiry report cha ke KHDC kala kali.